What's up? Nanami diri sa bus. Padulong nami sa Cagayan with my friend. My God. Say hi to my vlog. Hi. Try your vlog. My God. Adlok siya pero... Oh my God. First time di mo mag-aturapi. First time ako masakay ng bus. Uy! Ate ko. First time di ako magsakay og bus. Padulong nami sa Cagayan. Pero wala pa siya ni. Mag-buy din sa amin para makabalo na. Hindi ako nanangit para makabalo ko mama ko. Ano? Labasin kasabaan ko. My God. Naka-pimples na ko kay ka nang tungod. Nagunahon ako mahalugan ako siya. Kasi yung mahalog. Si Daniel Padilla. Baby, si Mayor sa Cagayan. Katong tatong ko na doon sa camping. Nakatanay charger pa. Charge. Uy, namagod ang taan ni Super 5. Iwala nila. Time check. 7:27. Parang nadugay ka raw. Nga nadugay ka. Ako ninawag sa imo ang mata kag alas 6. Gani. Wato kag mong gawin na alas 5 din ikaw nang gawin alas 6. Uy, nagulat manggod ko sa merkado. Nya dugay ka. Ayaw din pag-abot dito kay Kuno. Ni sakay na lang yun ko. Misa kay sa mga estudyante pwede Gani. Mga estudyante pag yun. Wa may lain. May nang kidali dito. Patod mi dito sa Village Hotel. Kaya. Hoy, ali. Ali. Taxi. Ana ma'am, kana. Kani? Asa ana? Ako na dito. Kuya, patod mi dito sa Hotel Village. Country. Ah. Sa City Mall, naaga pa taxi
your friends at a party. What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know at all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. Do you miss the road that you grew up on? Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything